بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم بعهدكم مدني الله سبحانه وتعالى اسم فلا توترين الرقيب اسم فلا بيكت الرقيب كي هريها كم يجمع فارا وروديجمبا هريها كم بلهت توارس كلا يقولون اسم فلا إمام وميها إيناغ إمها عملتك يعمل التوترين الله سبحانه وتعالى إنك مت شريعتك لازم كربا فوا شريعتك إنك مت واجب كربا فوا شرعي إمها كنتت أدي إمها على كنتك إباعتك إمها كنتتك إن قرآني بين الله سبحانه وتعالى إخلاص تروي أدي هم يا إكوكا එකලාංග ශරීඅතුග අංගවාෆාවා ගොතුග මච්චර් එක මානේ කි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒනා ගුරියා අමල බල්ලා අවඩගෙන් වාකම හිතු ගඩින් තෙතුක කෂවරක කබූල් කුරා මෙහාගේ නියෙක් එකලාංග ඉඛලාස් තරි කුරන්ජේ හැම යා ඒකුග ඒනාගේ ඒ අමලෙ අල්ලාහ්ගේ ශරීඅතුග අංගවාෆා ගොත සුන්නතුග බයන් කුරවාෆා ගොත ශරීඅතුග අංගවාෆා ගොත කුරා අමලෙක්කම ගවංචි हम या एकुगा आवम कुरिम फाह कोफवाने एनागे हुरिहा गुणवंतकुम कुरमुद्दा अमलतक मेदुगा एना फार वरिवांजे एगे इतुरन लोबेद इज्जतरे हूं मे इसम फुला हेगोतुगा ईमान वा मीहा अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे हराम कुरवा फावा कमक अरा नुगने හිෆේටු මට්ටක ඒනාගේ නෆ්සු මෑතිරි කුරංචි අදි කුෆාෆේක අරාගන විච්චකම ගවා නම වගුතුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගමක රුජුවේ තෞබාවේ එකලාංග හදරතුගා ෆාෆුස්සන් ගෙයි දන්නවංචි එග්මානේ කේනාගේ නෆ්සුක මච්ච ෆාරරිවාකම ගවා නම අදි ඒනාගේ මච්ච අබදා අබදු බලහට්ටවා රකීබ එන හේගතුගා ඊමාම් වා නම इंसानक फाफे कुरम कमगावी नमस एना फाफा ग देमिन हुन्ना वगुतुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला मग रुजुवे एकलां हदरतुम फाफुसुं एदि एना दन्नवा एकीत कुरानुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला एतंतांगे तनवस्कं उडतका बिंफदा तनवस्सगंवा स्वर्गतक दियुमा අවශ්‍යගතම අමුර් කුරබ්වා ෆයි ස්වර්ගයේ අහුල්වරින් ගොතුග බයන් කුරබ්වා ෆයි සිෆෙන්ගේ වල්ලදීන ඉදා ෆඅලු ෆාහිෂතන් අව ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إباميهنكي فاحش عملك أراغم فيكم غوانا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم نوت إبامهم نفسك أن ياوري وجهكم غوا نما ذكروا الله إبامهم الله عندما كره إنسانون كي ملائكة نون إنسانون كفافتك أرى جنبه طبيعة إنسانون كي باغل بفاوا طبيعة إدونتك ديكولا أرغون مسيح كرنجين إنمس إنسانك كم غويما إينايا فهرق فافك أراغن ويدا شيطان أيناغ مچ گدوگم فان إهنس إيمانك أهل وريكم غوانما كيت قرآن الله سبحانه وتعالى بيان قرافني فاحش عمل إبامهن كرويجكم غوانما أو ظلموا أنفسهم نوت إبامهن نفس أن ياوري وجهكم غوانما ذكر الله إبامهن الله عندما كره وقتم الله سبحانه وتعالى مغ رجوع فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله أدي إبامهم فافة فسهم أدي الله سبحانه وتعالى حضرتك إبامهم دنوي
එබෑමෙහුගේ ෆාෆත ෆුස්සවා දෙබ්වානේ එහෙම් ෆරාතෙන් හුරි එහෙම් ෆරාතෙක් කොබෑහේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆියවා ඒ ෆාෆත ෆුස්සවා දෙබ්වේනේ එබ්බස් ෆරාතෙන් නුවේ අල්ලාහ් ජල්ල ජලාලුහු සුබ්හානහු වතාලා ෆියා වලම් යුසිරු අලා මා ෆඅලු දෙබෑමෙහුන් ඒ කුල කන්තත්තවගා දූනුකො තිබේ බෙක්කමුගා එබෑමෙහුන් නුවේ එක් මානේ කි ෆාෆෙක් කරවෙච්චිකමුගා වානම වගුතුන් තෞබාව රුජුව අල්ලාහ් ගහදරතුන් ඉස්තිග්ෆාර් කුරේමි ෆාෆාගේ ඒ ෆාෆෙක්කන් එගේ හාලුගාවස් ෆාෆ කුර්මා එකුගා ඒ ෆාෆාගා දෙමිති බේබ එන්නුනේ බෑමන්නේ වලම් යුසිරු අලා මා ෆඅලු වහුම් යඅලමූන් එබෑමි හොන්න එගේ ගිතිබේ ෆාෆාගා දෙමිති බේබ එක්කමුගේ බෑමෙ නුවේ එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බල්ලවා වඩිගෙන් වාක ඒනාග හොරිහා අමරතකෙක් මච්ච ෆාරවරි වඩිගන්නවා කමුගේ අකීදා ගබෝල් කුරාමේ ඉස්මු ෆුලන් හේගොතුගා ඊමාම් වා මීහා ඒනාය කුෆාෆේකන් අරාගන විජ්ජකම ගවානම වගතුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මග රුජුවේ එකලං හදරතුන් ෆාෆොසංගේ දන්නවා ඒ ෆාෆේ නුෆුහෙ විහුට්ටා කුල්ලියක බසේනාගේ මරා බද්දල් වේදානේ කුල්ලියකන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හදත දාන් ජහිදාන එම අබදා අබද ඒනාගේ නෆ්සුග මච්ච ෆාරවරිවා ඉන්සානේ ගොතුගා දිරිවලේ හමෙහෙම්මේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒනාගේ හලාල් කුරබ්වාෆා කන්තත්තකුගාවස් ඒනේකි ඒනාගේ නෆ්සුග මච්ච ෆාරවරිවා මීහෙක්කමුගා ඒනවා හලාලු කන්තත්තවග ඒනාගේ නෆ්සුග මච්ච ෆාරවරියුමුගේ මානේකි ඒ හලාලු කන්තත්තවගේ බේනුන් ඒනා හිෆුමා එකුග ඒ හලාලු කන්තන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලාංග හදරතුන් රුස්සෙවුමා ෆුස්සෙවුන් හෝදුමුගේ මක්සදුග එන බේනුන් කුර එකලාංග දෙව්වාෆාව හලාලු නියමත්තකුන් එකලාංගයා කුත්තම් වුමුගේ බාරෙක්කමුග ඒ නියමෙන් එන බේනුන් කුර আদি එකලාංග එනේ හුද්ද කුරබ්වාෆාව halalu niyamettaka shukuru kura ale gotuga enega haya vetukur eiwes ar-raqiba imam wa miha enega huriha amalek macca fara rodigannawa materivanta allah subhanahu wa taala imam wa miha ena edevvi komme niyamettaka ves ena dekeni shukuru ge nazarku eniyumata amedoge suwal kurvena kan ena qabul kur summa latus'alunna yawma idhin 'anil na'im den eduhum නියුමත්තක අමෙදුගා සුවාලු කරවෙන එම්බෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒනෙන් හලාලු කරවවා ෆාවා නියුමත්තක හුද්ද කරවවා ෆා කන්තත්තෝගාවස් ඒනවානි ෆාරවරිවාමික් එකංකමුගේ zariyain අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මග ගෙනස්තේ එකංකමකි එකලාංගේ හදුරත දා හිඳුගාවස් ඒනායන් හේකම එකමුගා වෙෆාවා ගොතුගා ඒනාගේ අමරත බට්ටන් කුරා हमें लोबे इज्जत रे हों मैं इसमें फुला ईमान वा मीहा अल्लाह सुब्हानहु व तआला इखलास से कमाए को अमल को ए अमल का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत एगोत बेर फुशन शरीयत एगोत अमल को एनाय फाफे कुरविजकम गवान मत तौबा व रुजुवे एनाय अल्लाह सुब्हानहु व तआला दिव्य हलाल कंततक शुक्र को नियमित तक शुक्र रिवा अले गुतगा दुनिया का हयातुगा अमल कुरम फहुगा बस एना एकुला अमल अमेदुगा फारवरिवा इंसान गुतगा एना अबदुस ए अमल अमेदुगा विस्ना फिकुर कुरान ए अमल अल्लाह सुब्हानहु व तआला कबूल कुरबितो ए बिरु एना हितुगा उन्ना नमादु अल्लाह इखलास तरिकमा को एना अदा कुरी ए हितुगे नियतंग एना अबदुस फारवरिवे बेरफुशुं ए हरका कुरी शरीयतुगा अंगवाफावा गोतत्तो बेरफुशुगा अमलतकुं एना फारवरि वेच अल्लाह हलाल कुरे रिज़्क़ु हेगोतुगा बेनुं कुरमुगा मच्च एना फारवरिवे हेगोतुगा ए बेनुं एना कोफि शुक्र अदा कोफि ए फहुगा den enaka amala ameduga ena faraveri umattaka enaka vishtumuga enaka fikuruga onna birake ar-raqib jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala miyalaga amaluga macca ballawa wodigen e amala ameduga nimmevi kon gotet ni alayan e amalu qabul kurevigen wa amalekkamuga liwwa fa veto ehma eives ar-raqib imam wa miha gituga onna biruetikam
algon men kurang huri kantan algon men koffi me namaz koffi me zakat di fi me rodhi fa fi me den timanne menge ba diyye timanne men den oti amankam ehenne num faharagas Allah subhanahu wa ta'ala algon men kula emme namaden algon men jehi emme sajide qabul kurbi kamuge yaqeen kemen algon men kanne ehem bima he amala fogaves he amala meduga faraveri wane Allah subhanahu wa ta'ala e amala meduga ballawa odigem waakan qabul kurahad Allah kinetto e amala meduga deki odigen nowani ekalaange me alaya heyogem wa dharmaya sawabu devwa minbar me alayen e amalu kurewunuto ehem wegen kiit quranuga Allah subhanahu wa ta'ala suratul mu'minun ge fastrosana aatuga wahi kurahwani والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون إبامهن الله سبحانه وتعالى دبي تكتين هيدكو مفوغا إبامهن هيت بيروتي فاوامهن أنهم إلى ربهم راجعون إبامهن إمبري دا هشي هم كشور مسبامهن إمبري داني الله إبامهن برسكلان حضرتك إبامهن قبول كرا حالوغا e aqida ga matiga sadaqa kurma fahuga ebamehunge himmachan anna biruwati kan Allah ga hadrata rujua duhuga ebamehunge amartaka meduga Allah qabul kurwane to notanun mi ayata begotun nabiy sallallahu alaihi wasallam amikamana mu'minunge makamana Aisha radhiyallahu anha vidalu fa timan kamana nabiy sallallahu alaihi wasallam arihuga mi ayata behegutun suwal kurim ebamehun kon kamaka to e birugannani emihunnaki wakkan ko raaboy zine kon ulum mihun heyye emihun eha waruge biruwetika mehmen hittoga evani ehego nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kureviye fahareggaves ehenne nune e siddiquge anhen dariyae ehne ekkamo kebami hunni namaz ko zakat di roda hifa sadaqa ko ein amale qabul nukur vidane ti birugon nami hunne e biruwati kam emi hunnaki wakkan ko raaboy viyanuda fahish amal kuffa birugon nami hunne nune ewaha ge nune miyato moti ebami hunnaki sadaqa ko namaz ko zakat di roda hifa he amal kurma foga e amalu tan Allah qabul nukur wa faneti e biruwati kam onnami එහෙම අලගොන් මෙන්ගේ හුරිහා අමලෙන් හිතුගේ එම්මෙහා අමල බේරෆුෂුගේ එම්මෙහා අමලකන් අබදා අබදු ෆාරවරි වඩගෙන් බල්ල මුන්දා මතිවරි ඉලාහක ඊමාම් වා මීහා ඒ අමලුගේ කුරීගා වෙස් හිතුගේ අමල වෙස් බේරෆුෂු ගුණවන්තෝගේ අමල වෙස් අදී අමල කුරුම ෆහුගා වෙස් ඒ අමල වාණී කොන් ගොතෙත්තෝ අබදා අබදු ඒනා විස්නා ෆිකුරකෝ ඒක මච්චන් ඒන හිතුගා බිරුවෙතිකන් උන්නා අර් රකීබා ඊමාම් වා මීහා mihuriha gotokum ves eenage amarto macca faara veriwa hamaya kolobeti izzeteri ahon insanage amalu feshige miyannani emme furtama annan eenage vishtuma fikura khiyala anna kamegge sababu miha faafe kurani e faafe kurumuge kuriga eenage fikura khiyaluge terega kommeves kahala dore eenage ihsas tawge terega eenage fikuruge terega huluwege emme furtama khiyale gotuga ekan awma fahuga e khiyala fikura meduga Allah subhanahu wa ta'ala ballawa wadigem wa kamuga ar-raqiba imamuga aqida gmach binakon eenage e khiyalun eena durun wajjiya enage fikura khiyaluge maccabes Allah balwa wadigem wakan qabuluko Allah subhanahu wa ta'ala attaka e fikura khiyalun ena durun wajjiyam devana marhala eki e fikura khiyalu insana ge macce gadave enage gunawanta enu baaka maragatu insanun kura kommen uba amale bes emme furtama feje hisabaki fikura khiyalenge e fikura khiyalan emme furtam wagutuga ege sharai halluge fiyolo ena alan jehen nala fiyamu e kuda fikuru furtama nazarek goten a fikuru boduwa mongos
bodu bagandakavve shaytana etanakum wanna doraka etam badaluwe shaytana e dorun insana ge hitabwade ehituga bisala halihada viha insana ge hitaki shaytana ge tammachekkamga egin hingat ekam furtam ekam aiki e daraje ge anu furtam ekam ai khayal ek got fikure got ekam e fikuru ge machak Allah subhanahu wa ta'ala ballawa awadigen ba kan ena qabul ko emme furtam nazarun Allah taka e fikuru ena du kolli nama devana marhala kan ena nudan ena faafukura insana gotuga badaluwegen annani mi fikura meduga wes Allah ballawa awadigen ba kamuge visnu ena ge hituga arangala nonnat ehem wima ar-raqiba iman wa miha ena ge fikura khiyalu takabes visna fikur kuranji ebi salega nubakamuge magaka visna fikur kurma enage sikundige enage buddhige lagan dukollage nuwan e lagan dukollagen ehituge vistuma fikura khiyalan ekeki surataka manzartaka ekeki khiyaltago tere insanaage nazaru ekko dukollagen faafa kurumattaka e nafsu dukollagen ena onnaka nuwan e magu insanaage vistuma fikura khiyala digen nuwan emme furtama anna hisabun feshigen ar-raqib jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala e fikura khiyala meduga ballawa wadigen bakan qabul kon e ilaha laduetiwe e hisabun feshigen ege kuriya itor marhala die digen nuwan Allah subhanahu wa ta'ala algon menge iterege emmeha fikurtaka insanaage khiyana teri beluntaka huriha kamek ekalaange furihamaya denawodi gannawa ehem wima insanaage khawatir mik insanaage ihsas ta insanaage fikurus ena abadus se fikurto macca faraveriwa farate gotuga wanje fikura faraveriwegen niyata faraveriwegen beru fushuga amalutaka faraveriwegen edi amala fahuga e amaluta qabul kurabwa to e amala meduga ena faraveriwegen ar-raqiban hegotuga iman wa mihe kumuga e insana wegenda hem lobe dizzeteri ahun waram muhim nukta me algon men faafatakun durwe heo baygotuga dirul mattaka emme furtam nukta em feshigen e faafaage dur bandu kurmak ei fikura khiyaluge dur nube akankama vishtumuge dur e dur emme furtam hisab bandu kurejji kumuga wanama ena kihama hagigatuga wes ena faafe kuravi daaneti kuriyala ena gamalutaka faarweriwa insana ekkam gawana hennames en ena jagidi fikam gawana insanonnaki waki hisabaka kankan diyama ena ge nafsu ena maatir kurwe mihenno emme kitu qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala faafataka begotun ammukun divwa fa irshadaki faafataka gannuma faafataka karinuma ei waki hisabaka faafaya insana karwejjikam gawanama e faafatakun salame wumaki ei waran nadirukam algon men muskulim bune ole atuga angule eche datuga angulene ema afora fasha kankan ama kankam faseha hisab tak miha gos ege tere miha ekko wanima denge insana ekashe noen horwene faafaage terega bashagen viyanuda kandattaw terega ole mahawlege terega ene rakka teriko faafatakun durwegen noen ulave em faafataka jeeni durwe rakka terwegen ulen erun ene hagigi faada qurani me ismu fula imamun agon rege danwali miralkum waha dakkani me ismu fula imam wumuge faada taka be gotunne emme furtama faada yake me iswe bayan vede kankam saguman engi je me furtama faada yaka agun faaha kollani ar-raqib ge ismu fula imam be me ismu fula imam be hegotuga eenage amalutoge etere fusha beer fushuga macca faar verive balahatta munda mihage nimum wa netanaki Allah subhanahu wa ta'ala enaitaka tayyar kurwa fawa swargege matiwari maqam rabbul kainatuga hadratuga russuma fussum lifawa ma matiwari darayataka wasil fawa salih aleggotuga nabiyunna rasulunna siddiqunna shahidunna ekuga eswargega ena niyamatuga ekalanga russuma fussum libigen daimi hayategga insana diri ulen
ekan algumanna fude algumanna libeni amatak ham ehemme eenaga amartog macce farer ve duniyega haya veeti kora miha duniyega Allah subhanahu wa ta'ala eena rakkaterikama himayat devwan Allah rakkaterivima nabiy sallallahu alaihi wasallam devwa fa irshad me ihfazillah yahfazu tiba Allah subhanahu wa ta'ala ga murfulutaka rakkateriwas erun Allah tiba rakkateri kurabwane heme kalanga amurfulutaka rakkateri wegen eenaga amartog macce farer wegen faafataku nafsu ekkiba kokgen hekomuga mawga e nafsu hanuwagen ulumuga aada ena hifatta finama ege natija ki Allah subhanahu wa ta'ala ene rakkateri kan def hamayak wa ukhrawi hayatuga mistakunge fa kahala du sirat magum mistakunge fa kahala narake mistakum vette du Allah subhanahu wa ta'ala sabit kurbi alaku nuni eduhoga gelli halaku wegen da duhoga ekalaange arshege hiyawahi kannun evves hiyawahi kamen nuwa duhuga Allah subhanahu wa ta'ala e arshege hiyawahi kan devva farate gotuga e insana wane eenaga amarto macca fara verive Allah subhanahu wa ta'ala ballwa wadigannawa kamuge mativeri aqeidaga eenaga haya veeti kuffa wa kamuga wanam nabiy sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu ekalaange hiyawahi kannun ehen hiyawahi kamen nuwadu habbawatege bekan arshige hiyawahi kan devwane hadis kura waruga me hadis basfuluga himene faratteka ki sirriyatuga Allah subhanahu wa ta'ala taqwa ware dimveri ekalaange taka he amal to kuffa wa me sirrun sadaqa kurmiha fahish amalek kurang dawat anhenege faratun dawatu an nahiduga Allah taka ekama nuneke buni miha ehem bima ena duniya gaves adi ukhrawi hayatu gaves Allah subhanahu wa ta'ala rakkaterikan devwan adi birwati wegemba namaankamuge duw qiyamat duwge emmeha birwarikam Allah subhanahu wa ta'ala ena salamek kurabwane kit qur'anuga la khawfun alayhim wala hum yahzanun ebamihunki ebamihunnakan evves ebamihunnaka birwarikam ennete adi ebamihunnaki hitama qur'ane bayahukamuga nuwe wahi qura basulu terega ar-raqiba hegotuga imam wa miha himenigen dan ham ehma lobet izzetere ahun Allah subhanahu wa ta'ala ballwa wadigen wa kan qabul kon enaga amarto macce fara rifa mihaki enaga iman kama islam kam furihama kufami enaga amarto maccan hegotuga abada abadu farawari nuwane ihsan kamge darajen ena goswa wakamuga nuwana nabiy sallallahu alaihi wasallam arihuga jibril faano insanage suraga wadagen suwal kurbi hadis basflen hadis jibril namga mashhur faave islam kama behegotun suwal kurme kaleg faano islam kam gurukun tak kiya def efoga ebekalaku vidalu sadaqta kaleg fan tedufloshe tedeshe ti vidalu den suwal kurbi iman kama behegotun de kaleg fan iman kam gurukun tak kiya def ebekalaku vidalu qala sadaqt kaleg fan tedeshe ti vidalu den timmane suwal kurbi wamal ihsanu ihsan kamaki kobat algon men tawlim diyana gas ihsan kan kiwi iman kama islam kama iman kama ihsan kama islam kama ki bolamba kiyam gatume iman kama ki nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekam kama gam wadagen viha kama hitugadin tetko kashwar ko qabul kurme ihsan kama ki Allah subhanahu wa ta'ala deke hore alkom kura faden tiba ekalange alkom kurme eheni tiba ekalange fenna kama ga noves ekalange tiba deke denewodigem ve ehem bima ar-raqiban hegotuga imam wa miha evani ihsan ge daraje foraf ei ena qabul kore timanne ekalang nufenun kom ga yes timamvi kommeteneka ekalang tiba deke denewodigem bak ehem begen ena amarto macce fara verive abada abadu hekum ge ena ga haya vet kuran ham hem lobet izzet rahum me isufula imamum ge ane faida ki insana dunya nikmegen da wagutu ena ge maraki hewegen wa marikkam ga ei ena ga amarto ka fara veriva miha
قبول كرني كم هند كولا كيوس ඒනාග මරා බද්දල දාන වගුතෙක් මේදකී එනග හයාතුගේ ෆහු දුවස්ක මේ නමාදකී තිමන්නග හයාතුන් තිමන්නේ ලිබේ එම්මෙ ෆහු නමාදුක මේදකී මේ වගුතකී තිමන්නේ සදකා කුරුමට්ටක ලිබේ එම්මෙ ෆහු ෆුර්සතුක මෙහෙම වෙජ්ජාම් කොම්මෙ වගුතෙක් ගා එන මරුවේ දියස් ඒනා එමරහම් වනි තයාරෝ එහෙම වීම එගුතුගා හොන්න මීහාගේ මරුමති අමාම්බාන එනග නිමුන් නගලුවා එකමක මීහාගේ උම්මීද දියුකෝ තිමන්නෙන් අ දුනියේ ගවලෙන් ඉතින් අහරෙන් එබ එක්කමුග කබූල් කොග්ගෙන් මීහාගේ ලගන් හවා නෆ්ස දූකොල්ලාගෙන් ඒගේ ෆාතුන් ආවාරා වෙගෙන් දුනියේගේ ෆාතුන් දුවා මීහා වියානුදා حالතේ ගොබ මරු ඇසේන බද්දල් කුරා එහෙම වීම ඒනක අමරතක ෆාරවරිවා මීහා අබද අබදුස් ඒනක හය හේගොතුග හිෆාටාන එරුම් කොම් වගුතෙග්ග ඒන මරු එස් ඒන වෙගෙන් දානි Allah subhanahu wa ta'ala russawa wodigemwa halategga honna mihekam lobe dizzeteri ahu me ismu fula behegotun alugum wahadakka nimmala roga komme ismu fula kiwe salgon men hayata warabboda guli lamai pawa ismu fula names khassakum ismu fula ki warabbodan algon men hayata algon men amartaka guli pawa ismu fula ei midakkani algon men etere fusugawa algon menga hagigi mawdugawa tibawi kommetenegga Allah ballawa wadigemba kamga aqida qabul kurmugawa ehem bima warabbodan algon visna fikur kuranje lobati izzeteri ahun insanun Allah subhanahu wa ta'ala nguredini ebamehunge gunawantak duniyawi visnumukun algon visna fiya algon men ifarataka lazzata aram efarataka faada hoda de faratan ei algon mendang efaratakun labaya manfa kura faratan nama buddhi qabul kore efarataka lazzata aram hoda dinu munasib kam ege badaluga algon menge algon menna kamboduwa dohegga algon men himayek ko rakkateri kodde faratake nama efarate buna bunumuga maccha kamek koddinun buddhi gotum dekolo jehe denne vidan enna slobed izzati rakhun nikam visna fikur kurba algon menge comfort lazzat mi hoda deni Allah haram kurbi kantattak algon menge dulak du ede kantattakum wahaka dakkagen dakka hivwa wahaka dakkagen dulak algon me mitibeni e fursatu dige algon menge gunanta kura hivwa kantattaka fursatu digen algon mitibeni e gunawanta lazzatan odani loluga beluma lazzatu digen algon men elo dukollage mitibeni huriha gunawantakan esormen beenuwa lazzata aramu dinumattaka algon men dukollagen tibe iruga algon men kurmatiga abadu hushelifa onnanje suwalake mi gunawanta qiyamat duhu timanne koddeni kon kamet timanne koddeni kon kamet qiyamen mahsharuga maidanuga Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga hisaban husheli e gunawantakun kuri amalam khudu timange nafsu jawabdari wan jehe duhu timange nafsun e gunawantaka lazzata aram hoda din gunawantak eduhuga wani kum farataka ekugat timange difauga e gunawanta wahaga dakkaneto haragga vesennu e gunawantaka lazzata aram hoda dinumattaka Allah subhanahu wa ta'ala haram kure kantattoga algon me gunawanta dukollage mel hayatuga huriha duwastaka waguteken heda kurikamuga viyas algon menge hayatuga adi maruma foga ves algonmanna kurmatlan jene emme nurakka teri maqamake rabbul kainatu jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala hadratuga algon men kolab bahattawa algon menge haya vetu kuri gotakamedu algon menge zuwan dawru heda kuri gotakamedu algon menge mudalamedu algon menge ilmamedu rabbul kainatu jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala suwaru kurwa maqam e maqamuga e huriha gunawantake algomana dekolo wahaga dakka algon menge himayatuga evves gunawane wahaga nudakka neduwa ekama e gunawantan e gunawantakan algon men lazzata aram hoda den gunawant kum faada ettoti Allah haram kure kantattakun lolan algon men lazzatu hoda dinu
kum faadaetto oti kamfatan elazzatu hodadinu kum faadaetto oti algonmege dulan elazzatu hodadirun ein ebbes gunawanen algonmana ekkola wahaka nudakka nadiketta algonmenna dekola e gunawantan eduga wahaka dakka ishna fikur kollen je nuktaem kit qur'an allah subhanahu wa ta'ala وحي كرافني حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون إبامهم مجرم الله سبحانه وتعالى حضرة جنوي هندوغا إكلام حضرة إبامهم حاضر كروي هندوغا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم إبامهم مچن هكيوانته إبامهم كمفتكا إبامهم لوتا කප්ෆෙත්තකුන් කුරි ෆාෆතකුන් එ කම්ෆෙන් එබෑමෙහුන දෙකොළ හෙකිවානේ අදි එබෑමෙහුන්ගේ ලෝතන් එබෑමෙහුන දෙකොළ හෙකිවානේ වජුලූදුහුම් එබෑමෙහුන්ගේ හංගඩ එබෑමෙහුන දෙකොළ හෙකිවානේ බිමා කානු යඅමලූන් එ ගුණවන්තකුන් කොන්උළුන අමලතකුගේ මච්ච වකාලු ලිජුලූදිහිම් එහිඳුගේ ඉන්සානා බි ගුණවන්තකා මි හංගඩ මුඛාතබක බුනානේ වකාලු ලිජුලූදිහිම් ලිම ෂහිද්තුම් අලයිනා ki vegen heye timammenna dekolat tibamehun ti hekideni qalu e gunawanta bunane ebamehun hanganu bunane qalu antaqana allah alladhi antaqa kull shay huriha takechchakavs wahaga dekkum kuladanakan debbe raskalange miedu timammenna wahaga dekkum kuladanakan debbafi wa huwa khalaqakum ekalange tibamehun ufedde raskalange أول مرة إما فرتمان نتمك ترين وإليه ترجعون إكلانغ حضرت سيتبامهم إمر داهوش وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون تبامهم كم في التكاي تبامهم لوتكاي තිබෑමිහුන්ගේ හංගනොත් තිබෑමිහුන්නා දෙකොළන් හෙකිදී ෆාණේති තිබෑමිහුන් එව්වස් කමෙක් වංහනා කොෂ නෝලේ ඒ බිරෙත් තිබෑමිහුන්ගේ නෙතේ හුරිහා ගුණවන්තකුන් තිබෑමිහුන්නා දෙකොළන් හෙකි දේනකන් කබූල් කරා හාලෝගා එකමට්ටකා තිබෑමිහුන් එව්වස් කමෙක් වංහනා කො ෆොරවා නුක දූකොල්ලා ෆෙනෙති ලෝතිමා දෙකොළන් හෙකිදී ෆාණේති අල්ලාහ් හරාම් කුරෙච්ච නුබලා එච්චක නුබලා තිබා දූකොල්ලා ෆෙනෙති කම්ෆෙත් තිබා දෙකොළන් හෙකිදී ෆාණති එකලං හරාම් කුරෙ වෙච්චෙන් අඩුනාහන් තිබා රක්කා තිරෙෆෙන්නේතේ ඒ ගුණවන්තක තිබා හරාම් කම්කමක ලස්සත හොදා දීෆා ඔයින් ඉරුගා වලාකින් දනන්තුම් එහෙනක්කම කුතිබා මෙහුන් හීකුරි අන්න අල්ලාහ් ලා යඅලමු කසීරන් මිම්මා තඅමලූන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හම කෂවරුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තිබා මෙහුන් කුරමුන් දියේ කන්තත්තෝ ගින කංක එකලං දෙනවඩගෙන් නුවාකම ෂේ තිබා මෙහුන් හේ කුරමුන් දියේ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم اي تبامن وردس كلانغا مدوغا تبامهم هي كرمون دي هي كرنتك ارداكم فاصبحتم من الخاسرين وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم اي تبامن وردس كلانغا مدوغا تبامهم هي كرمون دي نوبا هي كرنتو صوبون تبامهم مغفرتما هلاكو گتر وٹادي فاصبحتم من الخاسرين انتبامهم قل هلاكو ميهم قترين بيمون سورة ياسين الله سبحانه وتعالى قرافني اليوم نختم على أفواههم ميوتي من رسكلا أنك تبامهم دوت بند كروا هشيم أنك بند كروا هشيم وتكلمنا أيديهم أي تبامهم أتت من رسكلا أنك واهق تكاهت وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون تبامهم كل من دي عمرتو مچ تبامهم فاتن هكيده هوت لوبد الزتري أخون فافي كرما إنسان أجترين شوكين غفده كم فارق أبود سندان كراتي إيه غنوانتك إيه ألغون منك دشمنك إيه غنوانتك لذة آرام هودا دينمك حق نكّن إيه قيامة دو تبا إم إكني وريوا دو إيه غنوانت تبا يا دكول واهك دكانك إهم بيما إبس غنوانك الله سبحانه وتعالى حرام كره بكمك أراغنكين لذتين هودمك فرصة ديگن وان اي algon mege dushmanun kamuga algon mege adawat teri kamuga balan jene algon mege difa uga e gunawantan edu wahaka nudakkan ehme komme gunawana bes
Allah subhanahu wa ta'ala haram kore kamagge shaugu fedije kamuga wanama tibage etereng e gunawanakam mukhatab ka bonan jehene Allah birweti wash mi ala gowagen timang gowagen narake edda maseken nukurash tibayen halakutte e fursatu tiba faragge sene dige nuwan e vishnun insanan asikamuga wanama ena abada abadu ena ga amarto macca faraveri wane hegotuga ar-raqiba ena imam wa mihe kamuga wane lemvera vidala ufawani idha khalawta bi ribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ila at-tughyan fastahyi min nadhari al-ilahi wa qul laha inna alladhi khalaqa adh-dhalama yarani tiba haram Allah haram kurevi kamegga kanu andiriga ekehriwa hinduga wan nafsu da'iyatun ila at-tughyan tibaage nafsu Allah haram kure kamakan aragatumang iteren dawardi ekamuge edumverikan ufedigan halatuga fastahyi min nadhari al-ilahi ilahuge bille umattiba laduati wash wa qul laha adi nafs bunashe inna alladhi khalaqa adh-dhalama yarani mi andiri kan ufeddevi raskalaange tibaage maccan e ballawa wodigembe algon menne mihun nuuletaaka devidane kotori bokiniwa talulevidane mistakuna nufenne hisabaka devidane kontaaka filanto miduni kaaka finidane to birumme olani mihaka finigem wana maabodu gellume qiyamaddu noedane kamugus emme algomen ladweti wanje faratuge belle umaki ar-raqib jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala tiba e andirikamegga tiya niwavegen andirikam ufeddevi kalange tibaya ballawa wodigem waka nafsa bunashe fastahyi min nadhari al-ilahi ilahuge belle umattiba ladweti wash nafsa tarbiyatu denje nafsa uganna denje nafsan algon men nafsu algon men hegotuga haanu wanje e nunkam gawanama e nafsu algon men gowagen datur qurani halakuge tere hem lobeti izzetere akhun Allah subhanahu wa ta'ala ge matwer isnu fula iman ve algon menge amaluttoge etere fusha beeru fusha far verive amal kurma foga e amala ameduga Allah subhanahu wa ta'ala qabul kurwane qabul nukurwa fan kamuge biruge macca ekalanga hadratun du'a kon komme duha kis algon men hayatuge emme fawdos kamuga vidana kama komme namada kiwes algon men hayatuga kuren libe emme fahu namad kom vidana kama qabul koggen abada abadu heokamuga algon men haya veet kuren jehene adi ekamuga macca Allah subhanahu wa ta'ala ekan alamega macca fasih kurabwato abada abadu algon me kalanga hadratuga du'a kuren jehene Allah subhanahu wa ta'ala alamennake alamenge etere fushai beer fushuge emme amalutaka far veriwa alamenge hayatuge emme fahu duha ki alamenge hayatuga emme heo duwaskamuga labba Allah subhanahu wa ta'ala ga hadrat datur kura duhuga hinga majigen ufala ekuga emmeha biraka inama kam rakka terivegenwa bay gotuga Allah subhanahu wa ta'ala alamen labwash adi faafage duniyega fahish kantaka munkarat washale fawa mi duniyega alamen efada kankamun rakka terumuge alamen efada kankamun rakka terumuge hew tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala minbar ko dewash hada wa subhanaka Allah bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته